अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे Manipur, Mizoram amasung Nagaland state singda MHA na protected area permit nong namuk thamjinkhre. Home Minister Amit Shah na Parliament da Dr. B.R. Ambedkar gi matangda karemnaba wahi haikibagi mayokta MPCC na protest tawkhre. JNN ge Kunsuba Mapok Kumon amade second Kekrebam Shanatun Singh Memorial Best Journalist Award isingani kunmare lanthokpagi thoram pangthokre. Security Force singna Imphal East ke Makau Paravida Saramba Lal Holop KYK amasung Pripaki Camp Singh thugaikre. Manipur Police की सर्च ऑपरेशन दा आईने थिंख्रबा लाल हौलोब KCP PWG के केडर तरेट फागतख्रे. अमदी कश्मीर के मखा थंबा कुलग्राम डिस्ट्रिक्ट दा सिक्योरिटी फोर्सिंगा नोंमै कापनबगे थौदोकता टेररिस्ट मंगा हातख्रे हाइरे. खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरम निबसिंगबो तराम नोकचरे हौजेक मियामदा पाउ संदोकना पिजरे. युमथंगनबा लैबाक्तगे आइन काइना मितोपसिंग लेपलेक्तना अवांग नोंगपोकि स्टेट सिंग मरुओइना मणिपुर मिजोराम अमसुंग नागालैंड स्टेट सिंगदा चंगसिलक्तुना पामदबा थौदोकसिंग थोलक्पा सिना मरम ओइरगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना हाइरिबा स्टेट सिंग असिदा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट पाप नौना अमुक थमजिनख्रे. हाइरिबा स्टेट अहुम असिदा नौना पाप थमजिलखिबा सिना मरम ओइरगा फॉरेन लेबाक्तगी लाकपा मियोइसिंगना मांगजौनना फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के मखादा पाप लौबा मथौ तारे हारे. होम मिनिस्ट्री की डिसीजन असे हारिबा सेंसिटिव ओइरिबा स्टेट अहुम असिगे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सिंग कुपना येंगनबा मतुंग लौखिबा फिरेप अमनि हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना फोंदोरकले. चेरक असिदा मणिपुर गवर्नमेंट ना मसक खंगदबा कुकी जॉब काउंसिल ने हाइजबा लूप अमना थादोरकलिबा चेरोल असिना अलाम ओइदुना हारिबा लूप असे मणिपुर दा ऑफिशियली रजिस्टर तौबा ऑर्गेनाइजेशन नते. ऑर्गेनाइजेशन असिगे स्टेटमेंट असिना मियामदा चममनबा पोकले हाइना फोंदोकले. मणिपुर स्टेट असिदा कुकी जॉब काउंसिल KJC कौबा ऑर्गेनाइजेशन लेते हाइना स्टेट गवर्नमेंट ना कंफर्म तौखिबगा लोइनेना ऑर्गेनाइजेशन असिगे हौरकफम अमदे अचुम अरान कुपना थिदोकपा मथौ तारे हाइना डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR ना थादोरकपा चेरोल अमना हाइदे. चेरोल असिना मखा तारदुना मणिपुर दा हेडक्वार्टर ओइबा लमका कौबा लम लेते असिगुम्बा गवर्नमेंट ना रिकॉग्नाइज तौदबा लम कयागी ममिंग थोंजिलिबा से मपालमदगी चंगसिलकपा मियोइसिंगे खुद यावबगी चिंगनबा लई अमदी मियोइसिंग असिना मपालमदगी लीगल अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑपरेट तौनबा चिंगनबा लई हाइदे. मपालमदगी आइन काइना चंगसिलखिबा मिटोप मियानचा सिंग असिना थोगलकलिबा प्रॉब्लम सिंग असिगी येंगलगा यूनियन होम मिनिस्टर ना मणिपुर नागालैंड अमसुंग मिजोराम स्टेट सिंगदा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट पाप नौना थमजिनख्रे. नौना पाप थमजिनख्रबा मतुंग मणिपुर दा चंगसिलखिबा फॉरेनर सिंगे मूवमेंट सिंग लेंगाकना कुपसिना येंगसिनगदबनि हाइदे. मणिपुर दा चंगसिलखिबा फॉरेनर प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 नापिगने 1985 के मतुंग इना पाप लौबा मथौ ताहलगने. कनागुम्बा मणिपुर दा चंगसिलखिबा फॉरेनर सिंगना मरी लेनबा पाप लौरमदबा तारबदे मखोय सिंगे मथक्ता FIR पांदुना लोगी ओइबा एक्शन लौखतकनी हाइदे. कॉन्स्टिट्यूशन की मपानी हाइना खंगरिबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना पार्लियामेंट दा करेम कथाइनदुना ngang wa sing adu lale haizakadabani haiduna MPCC na Kangla Western Gate mamangda khongjang sangsin grade Congress Bhavan dagi MPCC ki leader sing yauna yamnaba thomi singna Dr. Ambedkar ki photo paiduna Union Minister Amit Shah na Parliament da Constitution ki mapani haina khangnariba Dr. Ambedkar da ikaiba piba yaningde Bharat ki Samvidhan da ikaiba piba yaningde Bharat ki Samvidhan bo ikai khumnagadabane Union Home Minister Amit Shah ki thong yaningde haiduna
खोलाव कया लाउदुना कंगला वेस्टर्न गेट तमना लाखे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रना पाउमी सिंह हाई फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नि हाइदुना मियामना लातुना खोरमनरिबा डॉक्टर अंबेडकर बुंगारांग पार्लियामेंट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना करेमनदुना इंसल्ट तौखिबा दो अमित शाहना लाले हाइजगदबने नत्रगना होम मिनिस्टर दगे रिजाइन तौगदबने अखोय पुनमके संविधान असे महाकना करेम कथाइनदुना ngang se Manipur Pradesh Committee na akan mamongda konem tawe loinana All India Congress Committee ki President Malik Arjun Kharge busho BJP ki MP mayamna eshol tokhiba adu busho yaninda bamaram aduna Parliament House ke Speaker na investigation tawduna chairak pigedabani haiduna ngasi ki khongjang adu jangsin khibani haide wahai mayam ama ngarang Parliament da Rajya Sabha da hai khibagi damakta akoi amishana lale haijagadabani महाकना अखोई की कॉन्स्टिट्यूशन की फादर अखोई की डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की असिगुम करेम कथाई रंगांग मसी यामना लाइबक थिबनी मरम अदुना अखोई इंडिया की मफम खुदिमक्ता अखोई की नेशन वाइड मखोई अखोई प्रोटेस्ट तौरिबसी महाक लाले हाइजगदबनी नत्रगना महाक अखोई की होम मिनिस्टर दगी महाक सेट तौगदबनी महाक डिजाइन तौगदबनी मरमदी मसी अखोई पुनमक्की लो अखोई पुनमक्की संविधान अखोई पुनमक्की असकुब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जे मसी इकाई खुनतना इंडिया की मफम खुदिमक्ता स्टेट खुदिमक्ता अखोई न इकाई खुनजरिबा मसुंग लालिबसे बांगना करीम कथाई नदना पार्लियामेंट हाउस ता मसी ngang अमसु इंसल्ट तौब पोटसे अखोई नुआइते मसी दमक्ता कंडेम तौई ngasi Manipur Press Club ta Jiriwam News Network ke kunsuba mapokuban thorom galoinana second Kekerwam Sanaton Singh Memorial Best Journalist Award lanthopagi thorom pangthokre ngasi ge thorom aduda athoiba mithongin oina ke Sarat Singh Chief Advisor JNNC Chairperson MBN OCWWP Khogendro Khomram President EGM Bijoy Kaksing Tabam President Amjo amadi tongan civil society organization ge miyoi singna saruk yaduna pangthokre thoram asiga mari lenena amju ge president Bijoy Kaksing Tabam na phongdokhibada Jiriwam ase Manipur gi yamna maru oiba mafam ama oibana Jiriwam ase kang khudimak chap manaba meneng yengduna thabak tawgadabane aikhoi gi furup tagi lengakpa ama thamnana ba honabada Jiriwam praja singna honaba ama mathau tai haike amadi Jiriwam News Network na sinbiduna journalist singge award pibiriba se journalist singda thawai pukning thawatpane masina journalist singda so pawme gi lam asida hena honaningbage ithil ama piba ngamgani haiba thajai haina phongdoke ngarang security force ki apunba khutbu amana Imphal district ki manung chanba makau paurabida koisinduna chathakhiba search operation singda lalholu KYKL ge lotfam sing amade lalholu pripak ki training center ama mai pakna thugaiduna khuju khulai sing phagat pangam khre hare security force ki search operation aduda panglakiba polam sing adude air gun ama BP helmet ama uniform ama sim card yauna keypad mobile handset ama KYKL ge hideout aduda recover tauki loinana prepark training camp adudagina insas LMG magazine ama kapthokhraba nomai tokning nifuga taret una saba dummy gun manga baufen walking toki shed ane 4-wheeler gari ane 2-wheeler gari ama amade incriminating documents sing fangbangam ki haina pau sina makhatare Tangkhul Avenue da famba dukan beauty parlor spa amade public miyam dage senkhai thumkhai tobada chenabani hainaba aina thingraba lalholop KCP PWG ke kedar ama Imphal East District ki Lamphel Police Station ki manung chana leiba
Tangkul Avenue area dagi police na fagat le hare police na farba kedar adugi maming chongtham Sasikanda chahi kuni thoini hare miyoi asidagi mobile handset ama fangbangam le hare Imphal West District ki manung chanaleba thangmaiban watham leirak crossing dagi aina thingkraba lal hawlob KCP MFL ki active member ahum police na fagat kre police na farba miyoi sing adudi Goti Mayum Sri Devi Devi Deva Elias Singlemba chahi kun taret Abujam Mano Singh Elias Apaibi chahi kun amade Abujam Sundar Singh Elias Nanau chahi kunipan ni hare makhoi dege magazine yawba 9mm pistol ama magazine yawba .32 pistol ama kapayari ba maru tara mobile handset ahum galoinana two wheeler gari ama makhoi dege fagat pangamde hare Amaromda security force na ngarang Kakching district ki Bijoypur mamang lekai amade makha lekai dege KCP PWG ki nupi ama yauna kedar taruk fagale hare fagalaba miyoi sing adudi Moirang Them achoba sing chahi ni fuhumdoi Laisram Manglem sing chahi ni phunipan Laisang Them Double sing chahi kontra tret Laisang Them Momocha sing chahi ni phumanga Laisang Them Rohit Maitai chahi kulhumdoi amade Okram Chaw sing chahi ni phumari ni hare makhoi dagi mobile phone yauna tongan tongan polam kaya su fagat ki hare Nakal Maromda KCP PWG ke active cadre ani fare hare faraba miyoi anedide Sanjanbam Luha Maitai chahi kun mapan amade Nongthombam Ibotombi Maitai chahi kun tramanga kawe hare makhoi public private farms government office singba mafam singdege kihan khanganduna selkhai thumkhai tobada chenaba miyoi sing hare makhoi dagi loop asige demand letter ani cash receipt note taragataro mobile phone ahum sell oina lupa lising aniga chani ID card ani sling bag ama amade scooter Honda Activa ama fagat pangam le hare ngasi ayuk angan bada Kashmir gi makha thangba Kulgram district ta Indian security force singa nomai kapna bada terrorist manga hat khe hare thogdok ase ngasi ayuk Indian security force singna Kashmir gi makha thangba Kulgram district ke manung chanba Kadar area da district sing asida leire haiba pau phangbadagi search operation sing chathaba hokibaga loinena mafam aduda hana leiramba singna security ki maikai tamna nomai kapsila khibani hare Tungda security force singna handuna nakal animakta akan mamawongda nomai kapna khe nomai kapna bagi thodok aduda terrorist manga nomai na panduna sikhibani hare Naga People's Organization NPO amasung United Mau Council UMC hariba Naga gi apex body ani asina Kuki gi civil society organization kharana Naga taba Senapati district ta pangthokpa festival singda chief minister amasung government official singda warning tawduna festival sing yawhandana basiliba thong ase akan mamongda condemn tawi haina phongdokre Kuki singda Naga gi organization ani asina remind tawreduna hai Naga Furup asi Hauzik Manipur gi irang asida neutral oina leiribane amade state asida santi amade tangdulai taba purakna ba khonaduna laglibane marak asida chief minister amasung government official sing Kuki gi lup kharana Naga gi nati oiba kumhai amade community event sing warning tawduna yahondana ba khonaduna lagli haina organization ani asigi cherol da phongdokle cherol asina makha taraduna hai chief minister haibasi ekhoi pumna make leader ne Chief Minister bu Naga gi function singda saruk yabada Kuki leader singna athing bapi ba haibase makhoi gi authority gi wang madani hare Corruption tawraidaba chairman ama haptriba fawba Board of Secondary Education Manipur gi employee singna changsiliba pen down strike hangtokhiroi haina phongdoragle Wafam masingasi Manipur Press Club ke Kobru Holda Manipur Government Service Federation amade employees of Bosem na punna pangthokiba pawgi mifum amada Bosem gi employee khudongbam samanandana phongdokibane mahangna makhata na haikibada mahai masingi damak amade mahairoi singi damak leiriba Board of Secondary Education Manipur Bosem ase yamna sengna leiramba se yamna motpa senja thunja toba mafam ama oirakadabagi fibam amada urakpana maram oiraga Bosem gi employees singna numit 12 gi pen down strike tawdana khongjang jangsinduna lagle Hauzik nong na lengak asina appoint torak iba chairman ase mahaki chahi ahumgi deputation period loikraba matung amabu
लोइख्रबा मतुंगदा असिगुम्बा मिशक अमबो करमना चेयरमैन ओइना हाबलक्लिबनो लेंगांग असिना अनौबा यामना क्वालिफाइड ओइबा चेयरमैन अमा रिक्वेस्ट तौरकनी हाइना खलंबा अदु तायोनबा अमदा ओइना हानगी चेयरमैन होंदोक्तना अमुक हना अपॉइंट तौसलकपा असे अंगकपा फावी हारिबा चेयरमैन असे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना सेंजा थुंजागा मरी लेना महाकी मथक्ता इंक्वायरी चथदुना लेरिबा मिसक अमने लोइनना चेयरमैन ओइना अपॉइंट तौरकलिबा असे डीपीसी रेफरेंस नंबर अमता यावदना सेलेक्ट तौरकलब्रा हाइबगे चिंगबसु लेबना एम्प्लॉई मयाम असिना हौनरबा मतुंगदा नुमित 13 की पेन डाउन स्ट्राइक असे चंगसिलखिबने हारे पेन डाउन स्ट्राइक से तौरनी दो हाइबगे जंतबो उरा आई याम थंजगे तसेना कोइना nasi hujung si tenariba leibang meyam amadi sathagi school di tiram kudu ka school ga mari ye ba the tenariba awab sin si khalla gai koi yam matu pokoi do phar do fil do ko du mai do koi adu masi bel down strike to hodra gadi nasi board meyam tarum tanan na urgo board se yam na amut pa mina मशीन था जब बिल अनबिलेबल करके तो मफम मफम करके तो वो पंजाब ला करके तगाई करना कोई पोर्ट से लेबिरीबा एम्प्लॉई ऑल एम्प्लॉई कुछ मना ताइबा पेन डाउन स्ट्राइक से दिखे चलो जबनी ख्वाइदगी अरुबा लेना अमा ओइदुना मियोय कियागी थवाई लेप्तना लौरिबा तमथिरबा कैंसर लेनागे वैक्सीन रशियादा पुथोक्रे हाइना लेबाक असिगे गवर्नमेंट गे मीडिया गी माइकाइदगी फोंदोरले कैंसर वैक्सीन असे सिटीजन पुनमक्ता मथंग चही 2025 फ्रीदा फंगलगनी हारे मालेम की लेबाक सिंगदा कैंसर नाबा मी की मसिंग हेंगलकलिबा सिगुमना रशिया दसु 2022 दा मियोय लाख 3,35 रोम कैंसर नाबगे रेकॉर्ड लेखे कैंसर वैक्सीन असिगे चप चाबा ममिंग अमदी करम मखल की कैंसर दा वैक्सीन असे सिजनगनी हाइबदे फोंदोरकपा लेट्री हारे Politics and development challenges emerging issue in Northeast India haiba hiramda numit ini chathagadaba national seminar ama ngasi Manipur University ki court hall da hodokre Manipur University ki Department of Political Science amadi United College Chandel na sinduna numit ini chupna chathagadaba national seminar adu hodokpagi thoramda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendrana Chief Guest University Asimaki Political Science के Head Professor Namarakpam Bijan Meitena President Amade School of Social Science के Dean Professor T.S. Purnimana Guest of Honor ओइना सरुक याखिबगा लोइनना गुवाहाटी University के Department of Political Science के Professor Akhil Ranjan Dutana Keynote Speaker ओइना सरुक याखे थोरम मदुदा सेमिनार अदुगे मतंगदा इबा सोवेनर अमसो फोंखे Chief Guest के वारोल पिरदुना Professor N Lokendrana हाई North East India sida hojik malem gi oina mityang changnare maram aduna North East state sing afaba mafam ohenna ba aikhoi khudimakna honafam thoe maru aina hiram kayada takpi tambiri ba oja singna achoba thodang na fam thoe oja sing asina ngang thokiba wa natraga ikhiba publication sing aduna hayeng gi khunai gi mayon chunggadori bane haina phongdokhe मिचम दा मणिपुर पुलिस ना की हन खंगन बा यानिंग दे हाइदुना तांगजेंग दंगसी नेशनल हाईवे तंखाई थिंगदुना वाकन मिफम फमग्रे डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबाल गे मसिंग यामलबा पुलिस पर्सनल सिंग अमदे कमांडो सिंग ना ngarang tang 19 गे अहिंगदा क्या मखा लेकाय दा लाक्तुना मिचम मियाम दा अकिया खंग पिरम बगे थोंग यानिंग दे हाइदुना मियाम ना तांगजेंग दंगसे नेशनल हाईवे तंखाई थिंगदुना वाकन मिफम फमग्रे वाइथौ कियाम सिफाई कियाम हौखा अमसुंग थौवाल खुनों दलेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन 19 की अपुन बलुप अमा ओरिबा मैतै कम्युनिटी जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी MCJCC के मखादा क्याम हैबोंग लेकाय अमसुंग क्याम लेतानपो की इमाइबेल सिंगना सिंदुना चथाकीबा वाकन मिफम अदुदा पुलिस ना मिचमदा किहन खंगनबा यानिंगदे मणिपुर पुलिस के का हेनबरी चट यानिंगदे ई मसेंदा खुद थाबलेपो खुनगाकपा फाबा यानिंगदे मिचम मियाम की पुंसी लेंगाक नंगाक पि सेनबियो अमदे लेंगाक ना थुबदा लान असि लोसिनबियो हाइना इबा प्ले कार्ड सिंग सिजिनादुना खोलाव कया सुलावके कोई ने मसी तौजरी का धरना से कोई बहुत का तांग तरा मरी
ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯏꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯄꯥꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯖꯒꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝ ꯏꯇꯥꯟꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯄꯥꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯇꯝꯌꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯤꯔꯤꯁ 1 week workshop on data analysis using Excel and SPSS के ngase Manipuri University के Department of Commerce की conference hall दा होदोखरे थोरम अदुगा मरी लेनेना प्रोफेसर एन लोकेंद्र ना फोंदोखिबदा लैखिद्रबा प्रोफेसर बीएम सिंह असे मणिपुर की ओइना सकनाइरबा मिसक अमने मसागी एकेडमिक कैरियर दा माई पाकलबो ओजा सिना एमयू की डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दा माई पाकना अमदी मपांगल कनबा डिपार्टमेंट अमा ओइनबा अंगंबा थाकता होनरमे हौजिकते डिपार्टमेंट असि लेरिबा ओजा सिंगनसु कन होनबदगी मपांगल कनबा अमदी अफबा डिपार्टमेंट अमा ओइबा ngamne हाइके महांगना मखाताना हाई हौजिकी मतमदा इंटरनेट डाटा कया अमा अराइबा मोंगदा फंगबा ngamde मतम अमदा लाइब्रेरी दा चतुना लाइरिक कया पादुना थिरमबसिंग अदो ngасidi स्मार्टफोन अमगे mateंगना लोइना खंगबा ngamde मसिगे मथकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो नोमा नोमागी चखलकले लोइनना डाटा कया अमा खंगबा ngamnanaba होनबदा एक्सेल अमदी एसपीएसएस ना चाउना mateंग पांगबा ngamgani हाइके हौजिक थोलिबा इरांग असिगी हौरफम अमसु ओइरिबा फगावचाव इखाइदा ngase निंगथमगी मरु मरांगसिंग लौमिसिंगदा पीस कमिटी कंगलाइपाक मणिपुर पीसीकेएम ना यंथोक्रे लौ बा अमदी मतमगी मना मसिंग थाबना मसिंगथम ओइरिबा कुंबी एसिगी तोरबुंग ग्राम पंचायत की मनिंगदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा खुंगंगसिंगदगी लाकपा लौमी चहुमुक्ता निंगथमगी मरु मरांगसिंग हवाई मंगल कोवी फुल हंगाम मरुना चिंगबसिंग ओइरकानसिदा मफमसिदा लेरिबा न्यूसिंग अनमने सिमी ओइबा तबेंगाक सुरग नोमगा लो उजरगा चाजबा ngaptani adugo chahi ama si mapung phana slo ubu yadabna maram oirakanda matam matam gi sujan nomjarga leiramiba praja singda hena awabu oidegi khoi peace committee ge special 50 gi ngi angang singna chinjarakanda agriculture department ga khusam najarakanda si khoina tam marum rang khoi manga dum sida mineri ba damneri ba koi ba area ga sponsor lakanda beneficiary chahum mutin dokchobni program ne khoi si kondu chariba si aduga मणिपुर की चिंग अमसुंग तंपाक की चिंगनबा मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थीबा होमबगी थबक लेप्तने चथरे थीबा होमबगी थबक सोफा सिक्योरिटी फोर्स ना इंफाल ईस्ट के बोंगबाल खुलेन विलेज तगे एसएलआर राइफल अने मैगजीन यावा इंसास राइफल अमा अमदे 5.56 के कापा यारिबा मरु मंगा फगत पंगमदे हरे मरक असिदा सिक्योरिटी के अकन बचेक्सिन थौरांग लोइनना नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरबाम लंबीदा पोचै पुबा गाड़ी 138 अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदना पोचै पुबा गाड़ी 419 अकन बचेक्सिन थौरांग लोइनना पुसलक्रे हरे मसिगी मथक्ता स्टेट असिगे तोंगान तोंगान मफम 119 दा चेक पॉइंट सिंग हांगदोक्तुना अचत ओंग सिंग चेक तौबगी थबक चथरे हरे खुनगाकपा हाटपा यानिंगदे खुनगाकपा फाबा यारोय कंगलैपाक पुंबदा अफस्पा 1958 लौथोउ थौबालगी एसपी चुचानपुर नत्रगा कांगपोकपीदा ट्रांसफर तौगदबने मतिक चादबा सेम फम थादोउ हाइबना चिंबा दाबी कया तौदुना ngasi कुंबी कैथेल खोंजंग संसंख्रे यूनिफाइड पीस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी यूपीसीसी कुंबी अमदे कुंबीदा लेबा मैरा पाइबीसिंगना खोलाव कया लाउदुना संसंखिबा खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा मैरा पाइबी एन रोमावतीना हाई ई मसेल की मरक्ता खुद थादुना मिसिमिना यहनबगी थोंग मतुंगदा अमुक हना थोगनबिगनो हंदक्ता सलुंगफम की थौदोक्ता खुनगाकपा मियोय तरुक फाजिनखिबा दो कंडीशन अमता यावदना अथुबदा थादोकदबने मखाताना खुनगाकपा फाबा पुनबा तौबा यारोय हाइरदुना तालिबा डिमांड सिंग असे ताबिद्रबदे ममा ओइबिसिंगना हेना अकनबा खोंजंग संगसिनगनि हाइके अमदा ngasi mangkhiba amadi aikoge
Lairiba iraisa kaya amana mayumda leiba phangdaduna lanjenaduna relief camp da lairiba ase athuba matamda mayumda hanjilanbiyo amadi Manipur gi thokliba irang ase athuba matamda waroisin pubira. Women Association for Socio-Economic Development ge kunmathoi suba mapok kumon thoram pangthokre ngase Major Khulda laiba Manipur Press Club ke thangjing hall da Women Association for Socio-Economic Development ge kunmathoi rak suba mapok kumon thoram ama achangba khunai gi ama sembada nupi sigi thodang haiba thimda pangthokre thoram asiga mari lenena RK Tharak sanana phongdokhibada ngase khunai asida maihorol dege maitai nupi singna Kunai asibu kananaba amade furup asibu kanamaginamak dauraliba thawang sing asibu ningsing laga haujik lamdam asigi oiriba fibam asida nupi oibisingna laibak asigidamak amade furup asigidamak kari thodang longba yai haiduna ngasigi thim asiju achangba kunai ama semada nupi sigi thodang haina thorang asi bangthokpani haike Sambada ko no wasle khaiba ko lup asigi adugumba kunga mathoirak sumba mapokumon misida sida press club sida ko ne yamna samba ko gi thawram moina pangthok chabani maramdi ko gi huji oiriba Manipuri tangdu leita da huji makchu ko gi ai tatatana thoni da thobok mayam ma thokpa ko gi mitop singa ko lan thengnari ba sigi marak sidai sida koi masel gi marak tasu I masin gi marak tasu sumaina nuai ta ba thok thok pa sigi huji makchu koi tangdu leita da pibam de lairi adubu tangai padana koi na thawram masi kari gi marak ta pangtok chari ba no haiba matamda ngasi khunai sida meron dagi ima sing maitei koi Manipuri ima sing sina lawrokpa ai koi yamna adugumba meron dagi ima sing sina lebak ki damta amopuruk ki damta khunai kanabai damta lawrki ba thodang sing du ba koi na ningsing jara kanda koi nupi oiriba koi na kari thodang lawba yai ngasi oiriba phibam sida koi kadai papu nupi na thodang lawba yai aduga logi oibe mieng da sukana guma isinau koi imai sa sina yamna koi thongna phaba magi mathongna maringen do koi tongan ba aram lambi da sijina duna lo thugai ba thabak ta sijina ba kayam su lei sugumba tawdaba amasung tawroidaba mayam se masi akoina amutang tanaraga koi kari tawdaba na koina legal ki mieng dena koi kadai phu tawba yai tawdaba yai aduga laipak asida thoibe irang sing sida nupi na kadai phu thodang lawba ya bagi haiba sigil pandam thamdara kanda ngasi ja koina kunai ama koi jang thokba kunai. Celebrating the spirit and creativity of young minds haiba thimda yumfam oiduna ngase khangabokta laiba Kem Luming Higher Secondary School ge annual children's meet ki thoram pangthokre ngasigi thoram gi saruk ama oina class 1 dagi class 5 fawbada tamniba mahairoi singna category ahum thokna khaidoklaga painting competition pangthoke mahairoi singna sem saba tongan ba design gi arts and craft exhibition amaso utkibagal oinana naat ki oiba thoram sing yauna cultural show kaya utke thoram ga mari lenena chief guest oina saruk yakhiba sarangthem hemanta singna haikibada commandant 3rd IRB khangabok su oiriba misak asina makhatana phongdokhibada Mahairoi singi haithoi singthoi ba uthokna bage school na senbiri ba thoram ase yamna maru ai haibadi masigumba mapung faba mi amamam oinana ba classroom ge activities singi wangmada extra curricular activities sing da su thawai hakjang yauna hona ba change oja singi pungning jingsiladuna hawalakliba pikliba mahairoi singbo makhong sengna takpi tambibada lauriba thodang singbasu thagat ba phongdokhe Amit Shah na miyamda apology to from thado u haina khongjang tangsinkhre BJP gi luchingba ama oriba Union Home Minister Amit Shah na Parliament House da Dr. B.R. Ambedkar na lana uhanba manba mawngda wa ngangkhibabu yaningnaba phongdoktana Union Home Minister resign to General Public da lanjare haikadabini haina demand tawraduna District Headquarter Thawal da leriba District Congress Committee DCC Thawal gi office gate mamangda kholau kaya laukre District Congress Committee ki Vice President K.S. Mohindro amadi General Secretary Administration Y. Basan amadi District Mahila Congress Committee Thawal gi Mahila President L. Nganbina luchingduna chathakiba khongjang aduga mari lenena General Secretary Administration Y. Basan na phongdorakpada
India da khak natana malem pumbagi miyamna ikai khumnariba India gi constitution semduna lebak asigi sasan chalaibada achoba thodang lobiramba Dr. B.R. Ambedkar Union Home Minister Amit Shah na Parliament ki floor da Rajya Sabha ki floor da karem kathainaduna wangang ki badu constitution bo singnabane Ganatantra bo singnabane DCC Thawal naso Union Home Minister ge thobu yaning da phongdok laduna ngasi khongjang ase changsin bani haina phongdoke Manipur Police Department da Sub Inspector oina thabak toriba Okram Jotin ge nifuni thodak suba mapok kumon ga mari lenena voluntary blood donation meat screening health checkup to bayawna nomagi oiba health awareness camp ama ngase Thobal Okram Community Hall da pangthokre Thobal Okram lekai da leba Ningsing Home Development Organization ge meeting makhada Okram Youth Club Red Indian Cross Society Thobal Branch Associate for Voluntary Blood Donors Manipur Thobal Branch amasung imong manungna Department of Transfusion Rims amasung Scarlet Eye Care and Contact Lens Clinic Thobal ga khusam naraga punna sinduna pangthoki hari National TB Elimination Program gi saruk ama oina numit chamani chupna chathagadaba intensified campaign ka mari lenina ngase Thobal district ki Irong Thoksom TB Screening and Awareness Program ama pangthokre National TB Elimination Program Thawal Center na sinduna pangthokpa screening test aduda miyo yang khairom test tokhe loinana TB gi matangda awareness program amso pangthokhe ngasigi thoram aduda district TB officer Thawal Dr. Shamin amasung district coordinator TS Stefina resource person singoina wangangke Maitai khun ngakpa singbo hatpa amadi phaba yaroi haiduna yaningdaba phongdoktuna ngarang numidang khengman wangma taba mayai lekai apunba nupi lukna sinduna Thobal district ki manung chana leriba khengman khun gi akoibada mairagi khongchat chatuna phalau kaya laukre khun ngakpa phaba yaningde micham hatpa yaningde Manipur gi saktam kaiba yaroi long live Manipur India sarkar gi thong yaningde haiba phalau singlauduna Khengman wang matabadagi hauraga khunna sigi akoibada mayagi khongchak chatuna yaningdaba utkre Hauzik aroibada maroiba pausing amu hana pizare Manipur, Mizoram amasung Nagaland state singda MHA na protected area permit nauna amuk thamjinkhre Home Minister Amit Shah na Parliament da Dr. B.R. Ambedkar gi matangda karemnaba wahi haikibagi mayokta MPCC na protest tokre JNN ge kun suba mapokumon amadi second Kekirbam Sanaton Singh Memorial Best Journalist Award isingani kun mari lanthopagi thorom pangthokre Security Forcing na Imphal East Mako Porabida Saramba Lal Holup KYKL amasung Pripaki Kem Sing Thukaikre Manipur Police ke search operation da aina thingkraba Lal Holup KCP PWG ke Kedar Tarif Taret Phagat Kre Amadi Kashmir gi makha thangba Kurgram district da security forcing ga nomai kapna bagi thodokta terrorist manga hatkre hari Ngasigi onadi Mami TV na sandok jaba Manipur Prime Time News matang asla lusinjere mayambo mukana khurumjere